Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pek ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Menteri Sarkar Bakmi ia ketnat ke Kota Kya jong ke Sarkar Jela uba Alexander L. Heng haka arpa pratrik mentau bena jelio arhajar kat kendai ula ai ke jingkular syau MDC jong ke Mauhati constituency uba Charles Marngar bat cekinoi lamsnong ke Mauhati ban pakno ye ki doktor ki ban Syakri haki arteli ki Public Health Center ban pakno ye ki doktor ki ban Syakri haki arteli ki Primary Health Center ki bah hakasnong Maulasnai bat hakasnong Mauhati uba Charles Marngar haka jingkran bat kinong pathai kubor hadin kini kejing kendo yo ba el heng ulai tu ba hadin ba ulah yar jurep hi dalade syakasnong Maulasnai bat Mauhati ulalap dalai ki jong ki khmat ya kejing bam dan ki doktor hakini ki arteli ki jaka ajing suma jong sarkar kat kum kejing tu jong new MDC ke Mauhati constituency laong ba Mauhati PHC dan doktor mentala lai benai kanti kat ba Maulasnai PHC pat dan doktor nadu usnam arjar khatlai bad hakini ki arteli ki PHC la sumar ki pajba tang da ki doktor Ayush pi kejing kenduk kejonga kalong hadin pengelawan inspection ni ki arteli ki Primary Health Center ta kalong ke peningkong kedai ke Mauhati PHC bar kabar kedai ke Maulasnai PHC hadin bangalai yang tu ngasem bangalap sibun kejing duna kawai kejing ke bakrau ke bangi kenduk kalong dan doktor Mauhati lai benai dan doktor dan tang Ayush kemudian bagi nongpang kimla bang admin hospital nomor bang MBBS doktor tiga wede bat Maulasnai ke bakam susi isu abang awan benden Maulasnai ngelap mengasyam ba nado arja khalai dan doktor Maulasnai dan medical officer dan tang Ayush doktor di Ayush doktor mentala sisnem dan hakaman di maternity leave di kumbalong mentahi Maulasnai doktor Ayush rumdan MBBS doktor rumdan dia kejing ikran ni berdaga sengi bat health minister ngala ikran sipun kejing giwede bat kini artli ki PHC kejing abade ko dan ke electricity ru kambiang jengla ikran bat abade bat penbiang generator na kamenta bangi bat pom ko namar kim don ko sus ko babiang habro artli ki PHC bro artli ki PHC kim don ko sus ko babiang ndrai la don generator bahe bala ban kit kumkiyo bantan ban penon kam haki bro artli ki PHC dia kebasutan mendaga sengi kalong bahadin malai kendo yau health minister ba elhek ka assurance jungi kalong ba nagaleng jungi la kular ba top priority ong ba ngin shem pan ngin penbiang swa ya ki doktor abro artli ki PHC ila phone ila telefon yau DHS dari klamyo nomor don meeting de ila hakini ke memorandum ke bangai ila forward show DHS nakaliang ke jongi ru ngila nakaliang ke jonga bat jongi ngila kerpat berlakum noro by next week ngi kerpat i be pen point ke doktor te nakaliang jongi ru ila ka assurance banyale system hi lakum no by next week pen point ke doktor hakini ki artli ki PHC aga jongi kran bat i ong ba isutunan human report la da human report ngimti be ki jongi te nakaliang ke jong i company ke no ka ke jongi tindai kejing ke bipni kalong ba nakaliang jong i klamyo kono report bomdan doktor tiga artli PHC ka expectation nakaliang jong i kalong by next week de lada next week nakaliang jong ka department kamlai ni haban ya dagoi ka step ni haban sim dagoi ka step ban perkhat ye kani kejing e joki pai ba